E whaatalo whantu talafo o Radio Samoa i le nei tai au malole fo lau, alo mai o talo le aso lulu. O lo whaia nei so esu e ngai le mawai o le tino mali o le tamaita i a onga i le University of Lincoln i Canterbury. O le pō laso ngā fua o le ulua i aso fo i le watoe e le a onga. Na mawai na tino maliu ma e whaapena mau e le whale o lo unofo ai tutonu o le a onga. E lo iei ni masalo salonga i le maliu o le tamaita i a onga ma o lo tālia so esu e ngā o lo whaia i na tino maliu. Ele i fia tala noa mai fo i leo i le umi tālua na maliu ai whaato a mawai le pō laso ngā fua. E fitu whale le University o lo no foi whanau wa onga. Ma ato e te pai tausanga walu o le tausanga i lua afes fuluiva na whaato ato e maua muli nei pe tu so le whawa i aso tālu o na maliu se tasi fo i sa maua i totono le potu. Ngā oi mea ai toi sola ma le taavale se tasi charity in Ricardo. O le awa au mai le Invercargill St. Vincent de Paul e te le o ngau ia mai ia i mātou ai olo e ngau ia mai a inga fia a ai. O le vau le aso ono ma le aso fito o iulai na ngau ia i mea aitu aisa sai tutono le aisa le charity. Mana uma lea ai o mai sola i le van. I reporti o lo iei masal salongo le na whaele nei lea lo fose tasi o pa anga le charity. Fu ai lo na iloa o mea o lo i le no fuango lo te wai mea tau mafa. A fua fo i le telo mea ai ngau ia ma le awala na oso fa iai. E fōlinga mai ono o atu i le toa whae na whaia. E ui o lea na vave o na longo leo i le mea na tupu peitai, e atoa le leile vai aso o su ele van ma whaato a maua muli ane ai. A ona o lea safa o ngā aita a vale anisi o le awhai ngā luenga i ki li vai fesoa soani mo a inga. O le charity le nei le St. Vincent de Paul o lo ngā lulue na o tangata volunteers po i lātou e ngā lulue au noa ma se tutongi. Wa tatala le ulua i whale i ni usila whaapitoa mo i lātou e mo o miele fesoa soani le malolo ino o lātou mawhau po le mental health support. O le ministaula soi fo malolo ina Andrew Little na ia saunoa e tatala aloa ia le nei whale se fulu tolu tesi male tolu miliona. E ono moenga ma e nao i lātou wa matua i te le mo o mia o le fesoa soani. O le ingo o le neino fuango le mana wai ma o lo tu wai pori rua i Wellingtone. Mai to fast fulu ono lau whael au whai ngā luenga i te tau na iai. E mai le pulasili o le New Zealand Disability Support Network i tala al TV tasi Peter Reynolds o se fianga le whai o le nei whale fōpeitai. Matua i to a tele tangata o loo mo o miel fisoa soani tau i le mawhau. Ai mai le minister e tele isi fisoa soani ma isi no fuanga whapenei o loo anga i mai. Wa upu ia le palemia whaatase manisi sama wa mailo lata wata na pu e le palemene. Ele o whaia ni ufi fofonga. O le atale nei na toi tu ilunga le Facebook ma le Instagram a Jacinda Ardern o iai whaatasi. Ma le kova na Silly Jameson de Kiddo o whaipule whaapea tupulanga talavou. Ma o se ata e mana tu ai le Youth Parliament o le nei tau sanga. Silia ma le toa se lau i lato o lo o maua i le ata, ma e na o le toa tasi o lo o maua mai o lo o whaia le ufi fofonga. O leo lo o whautua ina mālosi tangata le mālo ia wha o ngā ufi fofonga. A o toe mālosi ele kōwiti wha apele pepesi o le fulu. A i tangata na wha alifina ngalo i le ata ma ele o fia i le lea o ni ufi fofonga. O lo o au fia ima lea sa aveam pālemia Helen Clark. I le tali le so upol pālemia o lea sa wha atalo sanga ina i le na pu ea le ata. E ave ese ufi fofonga i lea taimi mo le ata. O le postai o le nei ata, na sau whaatase ma le emaili mai le fofonga wheta lai Trevor Muller dana nafi, o lo iei tangata o lo o whewa i le mauta o le fono e le o usita ia le tatau ona whai o le ufi fofonga. Tala muli, o iei le popo lenga le malo si anga le TikTok e mawhai e o na liki wha maumaunga. So e so enga na whai e au se tā lia i le aso mua ma le aso se fulu lua o le masina le neo iulai na mawai. Be whaatasi i totono le tu lau na siaki le app no fuanga o lo iai. Ma wai fo ia mawhai le app o na ia siaki a uma isi apps o lo i totono le telefoni. I nei so eso engo le tu ele o manino ma mautinoa po o alu nei wha maumaunga anga i saina pau o lea na mauolo o alu i servers i so o se mea o le lalangi lea e mauatu ai ma saina. O Telefonala Radio Samoa, Manuel Taiao.